Bamenyi bamatieko wadi ya Bogusero hime bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo bagokera kugurwa kwa majino mujumbe we bunge iyo Homus Anthony Kibagende engana yabeire omuchando munene chinsemicho asege karekyo nigo hakwanira mangana ringito bulindi ugusira chisemi nabo igo hogoseri hogutaka kurwa sebinyoro engana yegwa koboko nabagambi be chinsemicho muri kitudiboni asanya orobotirwa senchira yobwikira maji tunayo, hatuna maji na tieko. Ime ye bunge ya Kitutu Chache South kola wano mheshimiwa Anthony Kibagende itukuli lero ni gatwara libagari ya bene yogosange birengerero bye bamenyi be wodi ya Bogusero anene asensemelia ya matieko ingaki ariko igora omuradi bwa mache na bego gotegerera ebirengerero bye bamenyi anene asa magenderero muchando berego kubachanda asa matuka mange kolende igoro lekanini go ikomo elio na ukwani imbiale na wawazi imbiale agiri bagale ya majana kiboga ndio gombi la mache hata ndio tuwakusuire mwansinyo asa macho wakakonire konyoro tuachane kire abana baita bayimogire muri mpaka byasire sikuru ya erire ono bako imogire muyu amaje nwaranga iga naro wasutaiyo ese hiya nyara yaba ina bakutuwe mana Mwata wa mheshimiwa wetu tomo yetu mtaibo lakini ngorari twa bwana wanta munendo bwana Ukwane kirekyo omubunge Kibagendi nigakwanira amagenderero ali ikiranirie guchesa bamenyi be bunge yuo nabo igo okwanira nari aroberetie asogo chigikirania abantu baito na amagendero mutagete ogento kene ndaje gukwanira nestima chinse monchire kitabwati estima. In the month of March balimu akora tuwe survey chinamba chengo chikairwa moche morore chinjinia chigocha chitake kwa beke estima taliboigo na esimi ya okwanje beke charge ya charge limwaonyo taliboigo mu assistant chief we sublocation ya Matieko Mr. Ombati nigakwanira emechando anene eyuerengete abasaye abo babeire bakwenyora asakongu anena sebikora byobusalia imambo tuko na organized criminals wa kupiga watu mapanga. I think it's because of frustrations due to lack of employment ama constructive work. Ungetafuta forum, you engage with the youth directly. Si kwa hii mitandao naona watu wanarusha matusi so that they can be engaged in constructive activities ili na wao wapate riziki. Ingana asense mayende umubunge Anthony Kibagendi akwanira asogotingirwa kubolende. Asengeje sublocation nechi location kire chinene. Nchina sugumire paka na rentere new administrative units. Chi units echi umugambi Ombati na akwanira abantu bache balikwe. Elinde batokwane korente gedugeko kusalama. Tufanye tukue na security in our area. Na ningependa kuuliza machief na assistant chiefs. Kuna vijana ambao wakati mwingine wanatusaidia kazi hapa wa community policy. Komenta na yue ni goboigo alekana komochia uraiwe serikali ya Kenya Kwanza. Sisi kama members of parliament, bosses wetu ni hawa raia ambao wanatupigia kura. Nyinyi ndio bosses wetu. Hatukuchaguliwa tuende kumwabudu William Ruto. Na huyo William Ruto ambaye ameharibu sekta ya afya. William Ruto ameharibu sekta ya elimu. William Ruto ameharibu uchumi. William Ruto ameharibu hata uhusiano baina ya jamii. Asekolende amwakire koko omuske Dr. Fred Okengo Matiang'i asokorigie kirogo kyo baraibense. Fred Okengo Matiang'i. Mwetayari. Uringo Nairobi. Mtagi Matiang'i una mwatemi niko mweti mole. Na endo Ondebwesi otani na Matiang'i. Mutapeleka yeye wapi? Ondebwesi otani na Matiang'i ataenda wapi? Kurega aseskuru yoboroso ya Matieko egotoke wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South eliana inkoro kwa Dipon
asanya.